yanjurira umugwijire then agwanyuma tutandikiraho afando twire noyija twire no tushoborera ngwene kantu ari umugisho gwo kwakira na no kwebaza kana no kushaba ngo yanjurira abantu yabare munonga empangare charite yego kandi nyenda kusima munonga TV West na management yayo butoshabo gumanetereza akanya ngo tuganireho n'abagenzi baitu tuyishyaneho nko kuwagamba mbona amazina gange ndi Kano James Mwesige ndi Regional Commissioner Western Office of the President. Ogwo nakora ki yes ogwo na shuganisa emirumo yaba RDCs na ba RCCs na ba deputy babo na ba assistants babo umburengero wizoba n'uburengero wizoba umburengero wizoba yego so mbweni kandi hataho nho nagire nho kupakasa konkan besi yanjye erumbare bakaba zaha Kampala konkata bakacamba taha regions buri umwe na mu region ye okay so mbweni gihati niyo mirimo yanjye gukora cyane twahuriraje okutaya isafande okay mbweni hatkatshumire kimwe ahatiro cyamamanzi kuba batebeza abajangoryo mwahari yabo abakubasa kwa baresera kasinja kakuturi ahabwa bushuwo ningashorwo rutaro orumwagiremu orwaberwe bembirwe President Museveni tuchika tugira ngo ahabwenshi cyabire rizoba shinje ngo nibwo musimbura kuzo mutishakashi nderebone ebe Heroes Day ndiyo mwahari yabo hazane wori mwahari yabo ego akanga ukutitira ha TV West nanye mbegisire uzo koro tari umuhari yabo abazere bawe bakabu mwahari yabo abukuba abantu abamwe bakira ku teka ngorgamboru orwacungwiri hango eri orwana abasirikare bonka karwana abasirikare karwana inkunzi ya Uganda karwana abahera umuzi abasirikare ahubwo nogira ngo bakaba abasirikare bonka ashi bakana barya ki ashi so mbwenu orgamboru rugamba rw'abanya-Uganda cyo kurebera government yagiye NRM eba government y'abantu habwe ki mwatandikirizo yego ni mamanya habwe ki wazerizo biri ecyo nanye ndakwetegereza no rugamba rutandika yes nubwo isasi ryo kubanza yego rugambira kabamba yes abo kuba kurwanisa byamani kandi riyenagereho umucyaka no man rugamba rw'icaka kandi riyenagereho umucyaka so President Museveni wacungwire seyi n'abagenzi be watungire kitekateko no manya revolution tekutanu ko bantu binyi revolution etanu ko umuntu umwe ninga bashatu bana beyungwa habandi nubwo batera kabamba izo bari kubanza agamba kiringu turangirire tugambire muranga yona mukaronkinga tugambire muranga yona mukaronkinga ngutwatanda umwitendekero ntabarimo n'abasirikare barsharp by instructors munonga nkaba umusirikare watwireho naba nakenda kukoreka mani kunkarhanga isasi yo kubanza iryo noho wayehire yakarubarura nabo kanahura nagira interest yo kumu isasi yo kubanza imbase utakenga je wa shwize konka umugenzi eritumwine yego wabiro mureba tayo gari binda kagirira ishorumwe yego so mbwenu aho ntayargira umwirisho yego abantu warubandize abarika banze ubundi ijo konkamandi rya mugende n'ibyo kumanya ngwerisho rye akartsigahirizo okay tingmanya erizo to celebrate injira ngahi echere accident tukabona tukazo muri details erizo banza ku celebrate ingeri yantonde yego nambwe nargaha niyo niza kwirika kuzari yantonde ku celebrating n'abanya-Uganda bagenzi banje yego kwebaza mukama Rahanga wahire President Yoweri
Museveni kitekateko cyo kugira ngo twanyangarira n'obwebembezi bubi mbwene kateye amagara gaitu tucungura abanyarwanda tugura ko rwegegeta ntabwo kintu nije kintu nije afande okwihaho kugamba ngo butegeke bubi ati tubasa kubatara burebere kandi tureba bona n'ubwo hati ubu tubene ubwo turiyo ntweta nko bubi ntabwo bweteve ahubwo kuba turiyo nabyo turanto bitomera we nafande n'ibihebyo ebikutahentanuso aha government eje kugira ngo ekabe n'ibintu bibi na hateje iturumu tubone tumanye ngo afutura harahaca hakira afande ntabwo hakahakira wawe kozo ryankorera ibi nzirekiye hari nakoreza runo kugira ngo hina bakutekateka ngo hataho bari nahabasa kuba hatarije kurya buko ariyo mbatekateka mwe ntwantu comparingana nenyuma na hati ejoje eringa kanshabo babura mbweni Yesu kwa yafurira abasisi ko kabandi takamanyaga abo tubakabura enyima yitwarigire erinkahe yego enyima yitwarigire eri ekeri umukuburo businge ihangere karatene businge twataho umuntaru twataho mukwitana abasirikari nkanye no bujwere civilian kunabire ntaho muri umukaje yineje mushora bitwe ningabo nkurinzire kandi ubwo nogabo warinda no kwa hebyote ebyontetegatekere wategereza niko ebyotegatekere hati abasirikare baka umwanya wo kurinda abantu bakabariye bo kwita abantu entaro sikaze baburizo no manyangu kwiha nkagane ebiri obutwetegeka kwitya kinana na gumwe tukagira ba president mwenda that was too much mwenda konka kwiha kinana na gumwe kwitya hati 2025 tune president omwe mbagweta butegeke bwembundu ngo abantu mbangagamba mbabure batanditsira ngo kandi umwe no bine mbundu gashobota kaine mbundu nke manyireki umuntu tokamuzibira gamba yabine kinaga takubarikiraho ngo kutwababarikireho yego nakubarikiraho umuntu tokamuzibira gamba umuntu tokamuzibira kugira kinaga konka hatakaza ho busingi norga hasharo ya Uganda y'eruguru oshika kisoro no businge bwonga ati no kwasire bayibeho hati Uganda nihanga ikizibu cyitwa tenempungi yego abari kugira ikizibu cyona bahungira mu Uganda hato mu Uganda KRS yo kungira umbandi hati kandi hati niturukungirwa mbone no basa kungira aho businge butari Uganda kuzire ekura kureyina abantu bera bagayiga bayibewe hati abantu bakabatsimbara yini kutunga shukari sabuni abantu bakongeza hama papai sabuni buzire kano giye line yego mawakana bakuzuga birango ibyo bwire wibinda bikabiroho ninga bikabitaro bikabiroho karo UPC ubwa UPC na DP yego abantu bakabe baganise mu kitakarebaga UPC ne yaba protestante DP ne y'abanyakaturiki arena maranje nabimanye yego DP ne y'abanyakaturiki abantu batakurebana ubwenda bakabagabo ubwenda butubura kutukura bwa UPC ahubwo abantu bakabatera bikujwara nambuye ni umugezi mawe akangira ngo akatsimbara yini kuyashahisha tu shaha mwenda kuyashika harayine naza kutunga kenda kandi atabuzire sente zo kukagura kuko tukaro tayina hockey kuyanaza yashika naza kutunga kenda ngwiwe umutabano wawe baitu abangaye akenda kuyatungira akagenda uri abamanyisiwe abagisanyo nubo wirobo kawaye gisira bakuri nubo wirobo abo bantu baragamba babere burungi mbwene hati cyarite bintu bishanga umwe wa muryango nabasiba babigambira reba sabuni reba mastare reba imyanda reba manyare reba nakatimba kesiri bakakanshanyi somuka tomu kusiba hano tumukusiba no mutendo kutweta tugure ibintu mu maduka yego buzuma emwe tuba kuvuga bakushanyisa muryango wawe
kuwaberoza kwabuza mu muri abana abantu twabibabana habura abandi mwahirwa omucyare cyabara umuntu wembe kiribati bagira ngo wahika hayibati yananka warenga hayibati yananka no shiko cyarite wowe yabiraba reference wenka barati bagira ngo wahingura ibati no hingura no gema no tanditse nahi wawe aho yemerire no kusagara no gema hino no rekankai so abantu bakatunga sente emera umuhata abantu abana kayimwe kutongana kwanyu kugira ngo emera umwe buzire terho mazima garangari nanye nakikiriza ngo terho konke kirunge gwini hati ngwine buzima konka mbwenu kandi cyo bere nago ukabere utagwina kuryo mfite kiriyungwiro nicyo nani nyenda kugambira konka mafando bwire n'uburyo bundi mbwene ho nashubwe nabwo atakubire president Museveni no kumwarwande mukatusiyaha mbwene ubwako baryo ndijo ensoko yo kugenda nehinduka nonda kunja ngutkabe turinka buryo bwenyuma kandi ense hicaraho misho emwe tubukuba habo kujango no bwire nahabo buteteki kasha habwenke omyaka riye yenyuma bitarabayiro kasho bwiro bwe bikabita kubasa kuba kwa rwo bwawe bwemerero bwiro kasha bwinki bikabita kubasa kubaho ahubwo buri bwire bibi okay iwahura ngwese bajyangira hati bukabita kubasa kubaho ahubwo abiyabire buri bwire bibi mbweshati ubwire bukabita kubyikiriza ngo bukabita kwikiriza kubaho hati kutwine radio Uganda yonka kunokore ubwo mushiko nakore yasisikana radio Uganda yonka kutwine Makerere University yonka aba bana bakutongana ngo babuzire mirumu bakabene bashomera ngaye hati umuntu narwo mbishanshabye azumu university bret kandi keta kashozi nango kashozi kandi kokonka hatumanye ubona makubuzashika university manye nikenana mane nizingahi no kweremerwa konka shi wareba ese yo kuyabayinesha no kwerukusha hati umwe natumbarire gino gere bisamisho ki mbajangwi the first growing mbarira city yawe manye na Uganda is the first growing country by the umbrelling kom yamushanje umunsi yona busheti hacha hakiri no manye we nakaribuka ukahaka hakiri iko kakiri na kitabusha yego haka hakiri cyo mayisa ngutimbagire hapana tirije bayirewe tiriyo mu rugendo yego kandi ekikuru mu nsomu no kuhinduraho no kongeraho ekizibu cyese kamarwaga to kubasa kugira tato bunayija cyarto bunarga ha ekayangineza kugikorera igana harigana kandi ubwo gikora rigana orgaye nko gumushye butwantizana ha najya tumbesho botene kabuzi mbene wabo tene kabuzi hato karebo inembuzi 10 to kusima mukama tikarga kai tikargo ombitani tikarga kai tikargo mu ibura bintu tikarga kai tikargo mboro tikarga kai tikargo mukwebaganisamo beti ono manye kureba koko nejaha urumuharange nkaza kuronda uruwargandaki uruwadiniki no bwako buri murunge rukushaki no bwako bene mcemirunge rukushaki kwaka kwangire cyo niko kanyangire cyo abo kujanga nabo Uganda ruriya wabo wedineriya yes when movement izo biriki yati yambireho rikatwatanisa hati no rumya Uganda ko mya Uganda namwe cyo kurebera tiriyo mashomero tiriyo bantu ntugesa patriotism namwe n'abarudi yaba muje mugire mukakose namwe mwateti tuntije ntwenda kujya gutungira tuje tukabagerere afande nkaye bembera abandi bone muje kundi hanga ryanyu nande nturukuri humura abaki abantu bakene bakundiye ntahabire ho tubone turyange agwenje ntweyanga tutiyono jangu ntahatare ukoze kuri yo munda no butamanya no butamanya no baburumu hato kureba kemo banyamahurire amahanga gandi agago kureba no musima tugagira bizubu tugagira iki tugakweke exposing munonga bakwegambura nutatura
ntwaturiye hangwa amahanga hatankagaga kuzirekare amahanga nkagamereka twantugamba rosha nkututuraye ago ni hano yego ago ni hano konko bwari hano tigarkweyanika kandi urebije mbitabira guje mu Amerika mbeshe bikagambuha burebo shoberwa bikagambuha konko imwaha esiri yari mu muntu none abege government shobera ese kugamba nabari mu rujya fande kastoko ese nabare besere zijiro munsi okay konka nacyo nakikare tubusinge mu kugambira hazamba jango businge bwinji afande ukashisha Roma kuba nturoni bitebyo mbwenda nyine pangare yanje jaha yari munenjira ngo kumwatwihira aha mushorogo mtwe kumwatwihanka ibire bibire bya pandagari nyabya katolize nkai ngo abashija hato mwihanga abinji ichango nibachera habara akasenta kazomuka bakatoma omuwaraji ngo hato bworo bwaye yongera umuka okucira enyuma mbeno businje obuwano reba yeno jatinde cyubwisire obu mutweto businje bayongera umuka kukira enyuma icyo nakishoba oboro tubonyengere muka kukira enyuma amanyimwe tumukumimanye hati mu mbuzi to kumimanye inyime kirimbe munonga mbushi okurire kai aho mu Uganda mu Uganda ari yacanje nyishema yego umuji yakabati aha umuji yakabati nangwa akabati kizireje bakonga cyangenyeka shuru kakaramaisho umukushoma shaineshe esente zo kushomesa obsi karma wakari munokozi kanogora guzare nzayishomero ari nyoko ari kushomesa akare abantu bakaba bitwa no bushema nabine bitwa kushomesa abana nabarara kubi nabarya kubi nabafa kubi nayo government mbwena yo ne bashongera agarke bayita kubi so mbweno mugezi wawe kiyanagamba obusinge bw'inyuma emishoro nagira ngo tweye emishoro ya leta rebizo emishoro matanti gishora emishoro tigishora ku mushoro gw'umutwe ubwo kubaragamba kagufite makuru habo kuba ukagubona bonesa abantu bargoma kagabo baza kupakasa kandi government eri kugushoroza nayo itinekera kwihamu aho kwabero barasente zikushoroza umushoro nezi government eri koisa kushoroza umushoro oshanga government ni kufuerwa eketa myinji kusema nambwe n'abantu bamwe bagira nankaka yaho umushoro kuyagambira munongo umushoro gwaragaho no ekibaro government gakora ikibaro yareba ngo kwata abasirikare basibana bayikanga insege batunga za rawensi batunga bakwata y'umuntu aheza siringigana hadushe government gashanga nefwewa cyango kiro kwe kushoroza hatu wagura shukari no banoshora umushoro wanywa kasoda no banoshora umushoro bagura umwenda wo kutijwire no banoshora umushoro hatu umushoro kukazumbi umbintu yego kandi ensiyona hefa ningana nikuziwe umushoro y'abantu babo kano James Mwesije no wetu atayisa akasheshekera izuba no mwaharyabo aha barwandiyo rwo rutaro rutubayo ntugamba kandi rwaresere akasinjaka nahabwecho aine bwino eyo kubasa kugamba ahizoba nkeri okubasa kututondora okubyagenzere okubiri na no kubyemerire okubasa kugira okutwagiraho akababi akutwahaguraho okubasa nito kugira ehitwagariza ahadachi kabiri nemwe ezari ngumshayitu ya kabiri kiro ntureba aha kiro chamamanzi cyengendo meisho omuri rya Ntonde district mbwenu nanisha bakano hati oyongere kututangaza oyireho kugira ngo ece kimwatandike kikatire politiko chikatiri aside yo butegeki ninga hahande itwakubasa kuchaplayinga nitwe tukabama manzi nkabandi kikatiri politiko twas revolution politics ni mu busteni mo hanyuma bazi yego abwendo ruzaje tumago kujijire kayero muzenyi ati ndabamanyisa manya hati egiyero no mwenda just yero mburire aba movement nabaraho rogo yes imbweni wagirebaho ngamba zimata hanyuma najwara umwenda nashoborokerwa so nito twatira mu politics
n'abajungu banyu abatera guto mutwe ruguru nibo batera muri ibi bikaburye kandi bata FDC NRM akweka kwabe kuri kucyo mu kwitunga abanya-Uganda kabatira karuru ka referendum tukakatera tukacwa kashi twoko manyano cwamu on condition ngo makinge n'abandi bantu mbeshe bo kutwacire mwo butigire bina tindu kumanya fadi hati ko banore bo mu Afrika mu opposition nango Afrika tigiryo katuje mu Uganda ari mu opposition kanimbara boje bajire za red kabakozere na nebijaro byamaye hari yankara ubutaka bwa ku red nyine ni data zone okay ni red nyine ego son katemba no politics kashimanya ati twabazari bo makagaboro nacho wachigamba bagera gunyeka kari umuro ma wakari umunogozi here guru mbe ntato mwanya ka hari mwayitebo kono gihagombora ntanye kuza kumanya hayitebo kana ikiri ko muzasine yakanga hyoku ngira ngo rumeza rengwa ngrai ngurihai habo kuba aboro mukamugera urusaniye rwanyu niga mu bagirorere rwabo bashuka hebyo kurya shiga katogo buri umota mwengaro haza buri umwe muri ya uniform muri mugendaje hate ibyo nibyo bikora kuri yo mbajungo batungukire kare hati twakubaza kubakuza kutigera egen government egen opposition egeneha twena tiriyabana ku twena rusaniye rumwe twitana ko bitari yebi batumara man ko tigera mu revolution yitu mburira fandi ntabwo ni twa muti kagumayo akashya kandi kagera katubishi kandi ngunka kagera gute akakanyibanda ngunka kagera gunyewe tiguriye nguzi ngo habo kuba nyine sente zawe tinyine sente no atol ndio mworo kabandi kunka ninyanga gukora emboniye etana kekagiri ninyanga kurwana seminar rwanrire kandi kagaruka kabikora hategera revolution n'ikiyati ya mbere mu iyo one ekatwegesa Uganda nesi yawe gikunda ko kwekunda Uganda gijwere shagama gifere tuya mu politics no tingu zetegerezaje konkanye wahabwaje tizibo abo kwenda batera ikikonde no kwenda bagomba bene bari yakasete gabajungu nabo bamanye kimwe baba haka sente ngwije kuno batabure tabo kuba tuteye no ruwanju tikabere hari kukiro kufitira hati kukashikano shango bukomoko bwecho ntabahine government kuberho dene bantu yahereza abantu bugabe etumucyo mwana mwenda ngo tugire ebibina ninga tutabigira then bakabona bakatomukarura ko karu referendum atwo gamba abajungu nibo bareserecho kano shango tube turyaho mu government yitu no yatwiro bugabe bwo kugira ngo tucwemo kasho kutoye wanje okutoya batariya hantegamba kuza out ego mbere out harumukarunyi yo kariyo ka celebrate ngo kahura magara gagarakaho ukiyongera myako ka tuwata hicyo kiroboro bukakuja kora kandi nasigaye miliyoni nk'ibiri wajiro nasigaye miliyoni nk'ibiri watsi ezwa kubiro kora mu kanto genda magezi ikasho bwo kora tugoriyaho hato kwenda kushana n'aba bantu abatwera ujye tukatuzumba ibintu just kushana n'abantu abatwera yes just kushana n'abantu abatwera kandi kuri yo wabo bakakora nakare n'icya kabiri opposition yo wabo ni habura government ni habura hamwatwaza kubi hamwagenda kubi ahamugende muti eya ni Rwanda government n'ikitomi n'ikitire n'kiranke kigwire n'ubwako mwarira nagira ate narara hero somwe nato yibuzana really ntutoze konki itaba abamutika gumate revolutionary ego sente bwabo wabwanga bw'ekituga
waguma ku nzira y'ihanga ihanga ushimire kurukunda kandi nabo batwara nindeba nabo bene nakunka yanjye so mbwenu noronda nabo batagusimbuka mbwenu kure kumbariye baha bagenzi banjye twena tujware mpare yo mwe yego ngo barirese ikituga konka tekirungimwe abatsigazi imwe abana bato mushemerere ku holdinga revolution nkitonora turumahe kwetegesa mbundu ndatu bangambirire bacenje kugira kwetegesa amahe nigakora karmo kake munonga compared cy'abantu barukora babutosha habo kwambwe nikatigira ngo amahe gabe gari muchaka hati nyonka kora munongo mukandastain waka nambwenu ningire cyo baterera umukoro ryantonde ryantonde keri connection ya Western Access yego hati abantu babahe bijwaro abantu babahe byokurya abantu babarukurutinga contacts yego nozaze subukaho babarukurutinga abana tukije tutware coordination yone kene kwa abantu committees zikatandika kare 81 katwineza committees hansa sombweni we musirikare washoza isasi kabwar kurwana no guwa muhamana go kushoza isasi awakora cyango no azo wa muhamana nawe nayo yakora cyane abantu namwe turicyorebera abantu tuvariwinga abantu amahiyes n'amarungi amahenga rindo businge amahenga rwane ngamba abakwenda kufutahira konka nabo abantu babatabira information amahetiga kabasa so ni to twen ho twakwata aho nimwe mukwata hati uje musirikare mukuru okusiba no gambirira ha ihanga yego by the work command nacho bachura ati afane turukuza mukahumuro ninyenda nkuturagaruka aha utugambere nkahati ecyakubasa kwiga kugira ngo hato gambire mutabano wawe utugaruko muchaka ninga shitwazo kugira ngo dire cyo watereza kikaba kirikiya obwirobu obuturumu echo kore cyakubasa kwa kitatambwire je ecyakubasa kuretera nko ndijo muntu nkahati nawe yahagukaho akajatananye kanze kurondo ko nakitereza ahabo kwa nintekateka ngo umurungi tabura kamugo tubone hitwakwata twaza kumura abanywano banje nsa kubantu garuka tukine kano James Mwesije kandi abatwire no mureba atwirari RCC ahabwambara city konka hato mugago gwa rukora nago yagubashoborora kuturagaruke aho no turatanditsire we narebe birunje byonka katugaruke The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Rian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing.
ori mukuru w'ishomero rya seniya ningo inishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokurinde by'ubuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kurinde by'ubuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo na mikutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje omukuhangahangaho bibija kwihangurira enomero iguga okwegita umpakisi tukira office zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 byo kweza kwa mukaga. TV West nehinda. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagai Lembe. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Tabarukayo excuse me tabarukayo omukahumurako enyesigangu ni wanywa tuyize nko kutwatunywa program ekiri sisimuka kiri cyo butungi charity omuhereza kandi tutayayise Kano James Mwesije turiyo mu kiro cyamamanzi turiyo ntureba omonzahi no mundugahi nibigenda bita kandi nikiye kine kwa celebratinga kandi cyakubasa kuba kitakatebe kine muninge cyakubasa kuba kizire busya ahabwe mirembe ya hati sine kuba nturwanisa cyo kikaba kirikiye mwe nawo nho twatwahika abaheza kutwegitaho twantwenda turebe obusinje twabureba emyenda twagireba enguto nije amaju harimo amashanyarazi amabati tugire nango hatukogana na gagaga wayitwazo mugandi konka mbwenu ohire hecho iwe tina ko kureba karukwiragura akar somewhere of course akunkureba karuho nangwa wagira utecyakutwara abantu mucaka hate n'iki utekiwagambera mutabano wawe ninga muharawe watuzo mucaka rwani secyo n'iki cyaka kikargaho utikigarkaho kwiri hate nturwanda sumu I know hate nturwanda radio ngezi kwenyine
hati nturwanda mu kugamba no kwabarana akwaberoho bikazaho abo kwaberoho bikazaho kandi obusinge buroho kubikora ibyo manye cyatwera abantu mucaka hakatari ubugambiro atoro kuti no kubasa gambira hati ubugambiro buro no sariyo juma uyagamba ibyo kwenda hati ugamba president aremerwe manyara sisogo rya hano musoro kamwese yakafakare hati waba no gamba mwese yakafakare nimba ni picking onkopa ni kaya aho kugenda wrong and that is then in picking hati ikizibo kitwine yego wawakagambire mwaha utobusinge kuburukanya nabo burete ikizibo kindi hati ikizibo kitwine ne corruption nenguzi hata abantu barire bahaga bayebwa asamba jangu netsubuka kuriya nkai nakwahigurokwe babine cyo bakwenda kurabyaho miliyona 5 hatecho bacicinga eruburu hamwe yego eruburu hamwe eza miliyoni 5 mwane nebe exaggeration nachikoresa nkechizamu ni manyisa ni tiwa kukiga ni mbamanye no rugamba mwane nebe exaggeration ekindi kiba kiri guru businge wanji okugura obusinge buying peace manye omukazi ne mukasheshe aterizo bonanta komirisho ki tuwa fale watandika kumpa yemisho gabantu tiwe ego aterizo bonanta komirisho ki tuwa kwenyine kandi unore bisho cyatari makuru konka kugura obusinge ego tereba sente mukazi weza kwa mishoke amakagito gatagera ebizo mbwen hati corruption te kwenda chaka yego corruption te kwenda nangwa nanduru mpango corruption iriyo ne rwansebwa by the way abantu kibatakumanya ekikanyise corruption kugirwanisa habo kuba kuno jangu twena ntizayo munanga tufona make hati ukamanya tankora yo corruption yeah uriya kamanyira tankora corruption kagwiro kwe kigumayo nahora bakwata mwesi ayibere billion 5 ahora bakwata nanga ayibere sente ahora bakwata nanga ayibere sente hati okurwana so ku corruption uko kugikanyise obwakare ekebo official yego abantu bakabagana katuka was okay bahunam no gambo no giroti umuserikali ari irenguzi no sibaho no giroti senior officer wa government ari irenguzi no sibaho konkati kikanyise corruption abantu bagagigambo munonga no kujya mu Rwanda hazo ko kurwana sibwa ururwara ruho ezi organizations zibateireho ka IGG ka ziliyoni zigirwanisa zikugicendeza n'ikindi senti kakanye yego so washabe cyashatuya ntikubone yongera bayiwe hatenguzi ne gemwa uri kujya no kukirigita ndinkorere kindi yo ninyija ninza kutera so tokureba ngwe muterebera hari murebe bitakureba akarakanje kunata akajya katakagera gutakuriya sente hashtinguriya sente bakaba batakwenda batakuzigema yego kanze bashabiri mpurira buzima ati no kukirigita no kugema mbone cyakubinga ginguzi hotel hoza igigiye ohireho manya police ohireho court ohireho baradisi zohero ecyakwirwa icyakugeme ginguzi nabantu kubegiso kundi hanga ryawo yego buri umaka akora ngo kwashemerera buri umwe ukakunda ihanga ryawe position y'urumu ukagikwesa kureba ngo abantu no benefit yego position y'urumu kandi kiriyo nikikoro namwe tukazo mu mashomero aho kwito twagubire twagubire abana bitu abakuba kwata okundi ihanga ryabo yeah chikati yamba yego ecyakabi no kurekura abantu bakagamba ukagamba kuko mugamba kandi tori umunyamahurire yego bashuma nankaba eki cyo kana cyo n'umuhanda gukora bo mu kwitenguzi yego
hebi abaga nanka bashenguza hetari nigaye iwo kwano gero tu government ne riyenguzi abakozi ba government na bariyenguzi kasha opposition ubagasiriki Nandru reporter nandru reporting anabajirangu bitanditsiro kwa higuru nso na hanze nabo bakopere bisho bwikino kopa kandi uko yenda kuja kucungura kuyaho bariya ukacungura ihanga ukakora iki kandi ushemere gukora iki bakukora mbone tubabarebera abo opposition barwana yo kariya miliyoni 500 yo kariya zinga bisho tikigine Afrika kari iyo opposition ufite furikira ekebagana samu cyabe kindi ukura kuyera kashimba nyebo tubine ideology ekyabo nikanye ho government ya Museveni agende Museveni bikorwa wapi Museveni agende okay so twarwana senguzeyi twakundi ihanga ryitu tikikwete ngese kuze mucheka twahamya democracy abukuba no okuze mucheka no butino alternative no wamigisiriza ubwara kunkati buri myaka 5 abanyarwanda batera karuru ntabwo bakarumu yego tikatandikire ka movement no reba structures entomini gamba kunkana bahinguza so twagumana democracy twayenegeza entunguka social economic development hati nicyo kikuru bayo government yirwa ekozere ibintu bingi tikisigayiza yakamugumu gwaka ka abantu bona kugira station makagabo kandi kirikuza kubo ahubwo kana mu cyaretse PDM nikikureta za emiyoga nikikwe ngo abantu bagira station umakagabo abo kuba ngo president tuye nagamba abantu barebe nguto bareba mashomero bareba marwaro bareba manyengote nguto chorus ne kugaburira ngaha nyine kutamutwana ngagira kinatamba hashi wagira chorus utagira motoka yo kugira biho utagira hagaruka kugira biho utagira iyo yakuyambaye so mbona ati amana gaitu gona government nkabantu aba chungwire hangira ngurubege tigateyire haku Rwansa aba bantu hati bakikano shete 20 nabangahi bakaba yashate na mwenda nimwe abo bagiye ngo nashate na mukaga ninga abiri nabangahi awo bajoininga mane economy Uganda ne buburayi buzima kandi baze kujoininga hako tikine struggle mushi ugize ngo ntize okay aba mwana mugira gutwagiye na tutore ebyo bitagashikire okay okuyaho nanye ndatushondeho kace no basakuba aho batacina ho bushoborazo bwinji munonga konka no basagamba nkomenya Uganda in any case kana boyine aho bushoborazo buri kurugana aho noja kutangaza aha kinte kwatirana na entaro z'amataka ombwiro government age iwe noreba twasire umuringo gushemire ninga kirya habwitwerwana ha nkabanya Uganda nayenda ntemo umuntu mugarizo rubaju imanja zange kwa myaka yehwe entaro z'amataka ombwiro government age kandi nakitayiriza na mnonga no shikire ego nyinshi kumanya ahubwo no bubwiro bwo kureba exactly ntabwo entaro z'amataka zabere entaro z'amataka ziberezamo entaro z'amataka abo kuba tufunzire tutwachifatira bingi ntazara munonga abana bakora yego abana bakora nabo bazara hato umuntu woyine hika 5 aina bani 10 yego hatabu hafu eka muri yomu hati nizo entaro z'amataka ziretswe ufunda bw'abantu kandi abangire kwega gukorera ibintu byo mugasho hakataka kake akubina nambwe nicyo kurebera president yaterewe enkora ya 4 acres mod akataka wakake kakorireho ebiri kubasa kugasira nango kingana ningo kakira nowe hango aho katigire twaza ko mukurisa nabagira ngo wahinga obunyatsi bukurisa
eke mwene gaburira ente munana. Really? Yes, mbere wabone hikina wagaburira ente 32. Mpurire. Kandi ubusita kugenda zakamwa menyi. Just wasting energy. Kandi nyowe ente 300 nakamaritemu. Sumbwe cyo kureba president nanjye abakwinge bucori abakwinga manyaneki abakwinge bibi ebyumberekera bamataka mpango abakuri sente zenyankore ebyumberekera amataka mpango hati wowe nakataka ke hinga ebijume kurwa mu sente nyingi kandi umbwire buki yego so mbwene ikintu kiretse rentaro z'amataka kandi ukurukamo kwazo nitwe twine kuba ntuziyaho turukurabo muri yeje mahanda tuzihaho tukurabo muri yeje mahanda kandi tuzihaho tukoraba no mu kugira ngo abana bahite bariki kubagana amataka gagumeho gagarama tekikoraga abana ubucweka bw'amataka gagumeho garamahango babagane bikorgamo kujya ngo abantu babona kikwata family ya charity mwamuri y'abana mukaga mwine hika mukaga mukakora hika mukaga mukabagane bikorwa mu hika mukaga nikikira buri mwana kutwara akacweka gahika akakatwara kabura n'icyaza kandi nikizibara no kuguza Yone bampa hakanje nkaguza nori akaguza hatitageri turcende no butwine make konka tiriyo tuguza burizo eza boda boda zo kureza ijuru mutawuno zo n'amatene banje byabisha abana ngo akaguza rutoke yagurembwa bakaguza ntoke baguraza za boda boda zo kureba zo n'abanje bisha abana ko kumbagaro tubura umwana gura boda boda umwana gura boda boda umwana tomera hatukabo hagarko wishe ku mutere kitome ikindi cya kabiri nibitwantegamba entaro z'amataka nuzikanyisibo corruption no shanga LC1 chairman tabafutaho stamp kandi babo oguritaka afitero stamp oguritaka the same ataho stamp umushari aguritaka ataho stamp as long as waha kimwe kikumwe kekekasi bakwende zitaka mushanje as long as waha kimwe kikumwe kezekana so mbona yo corruption iginiye kanyise obushumo bw'amataka haro professional thieves b'amataka professional amaho kwata namanya aho kuyibira namanya so mbwene zo ntare zikitwine kandi zishemere ku Rwanda twine kano by the way mushemere ku exposing ni mu kabanyamakuru tukubugamba batoronda kasho kuronda wawe tinaramagaraga hati Uganda kagira obusinge kashi kutwagize ngo batoronda ku celebrating erizo kandi kamurho nyine bwambirwa afande bishi batahi bawe abakubasa kuba bacuruho abo mwarwande hamorutaro ahabusinje bwo buturu muntu weshunjiramu nabo twongera kubasima nitwo metama yitu ninkabanga hibabere bashatu tukahendera mbashi omwebembezo wabuko nijeno Museveni yego president wihangiri kutwine kaba genotafire kinda uwanyu yego emanzi tukore gwatahariye tukore gwatahariye manzi nobo mucuragura mukacuragura asigara ry'emanzi ugatsigara ry'emanzi indeed twine nk'abagena urutarago abo nango bakaza babandize kabamba yego twine nk'abafande Salim Sare yes n'abandi amanyamushega was bad amanyamushega nawe abona bagenzere bwanyuma okay hariho ndijo mushawa manarga umurutoro bamwetora cyargoza abo bacyargoza bariyo okay bariya bamwe twanogere nakano besige yes retired kano kuko atari mbabandize okay atari mbabandize na kano besige abo bageno mugisha muntu nabo bakayija bwanyuma konkaba bayija bashomere ba progressing bayongeramwe birungo bayine za discipline yes mweja mwabatorubutwa
Tabanyarwanda n'umuzana akataka kabakwata abakazi abaye barumene bahiyafanye abakazi mbabona bana rweiso yes ndimo abakazi manzi ni manzi zimbijire bayibewe kumanya Bridget wanje Winu byanyuma wazuna no hati mbwene afande nanisha abantu turi kubumba turi kukugira turebe icyo wakubasa kongera kutabura aha bwizoberi aha bw'abanyayuganda bitu nabo kuzomucishane neco cumwe bakabasa kutwara ihanga ryabo mesha bakubanzanya nakabara abagenzi banje abagire omushaka bakacungura ihangire nangwa naba bayizera batwizero mbigere ndikubagira ngo nyaburamwe tamiki twarwanirire tereke kwemuka tereke kunyobutwa tereke kohi wensi tikakora ebitwarwanise ate ejo niyo mpabura yanjye yo kubanza empabura ya kabiri ne y'abantu yitwa abanyayuganda izoberi tamanye kiryakozere tamanye kiryakozere mabantu bakumanya izoberi kiryakozere tamanye kiryakozere cyari tekara kanje kushitamana kaha kakanyotye buzo nkahuhutwa nzayisasira mugabe ni wabumpire ninyenda kutumanya iki izoberi yakozere mugabo kabumpa nabukoresa tumanye izoberi kiryakozere tumanye izoberi kuvuga no musirikare utahurutwe mutuma tumanye izoberi buri muntu gambe cyari kwenda ukatera president akashane kakikanya amaguru hatindera mu musharaho no mutwe ege nakebiri hano rero umuntu bamusharaho mutwe patahe ogundi ningo umuntu akemera hariya hariho umuntu umwe kamuhorera najya ntono wakaba president riyari ari kugira ngo president Museveni mufere akacyoreraho mufere kababyo mufere yaro ngo mukashana na president tababyeberwe byeberwe buzama tatamanye izobiri ikiri yakoze terite kitinisa kandi turikwaterera kandi ahamuheru tereke waturekero gumuhanda oburanga kimuhera mani oburanga kimuhera mani abwakine bitekateko habe nakitugayidinga otherwise ntubasa kutokora tubasa kufumata you are right nangwe nyewe abantu abengi bagira ngo habwenki president Museveni atakufutaha ataye of course n'umuntu naraha kandi mbwe ninyewe nakagumo kunimpora ninda konka nyewe ekinyenda ngo tubete cyumwina azirongaze rihanga yaba kitumure kire akinamani abanzi yitwa tukuze terige hotabateganisa tukababera ikizo yes omutindo gurayije ushangize twahwera mani imwe bakubasa kwenda kwejezo mbejerege kandi abar kwija kubabuza ngo ukora unabe ni korecho kaboringa ukora kai kandi muri yo binji aho twabintende kamukamara kai aho twabintfata mukamara kai hata icyo tukakibuza yabara batwaronzuro kwabakunganyiza akagoma we yayigamba turugamba wow jiba cyaho hati yaba yayagamati murebo rutaro tandike buzo imwe mwenka mutandika ayi tubatabure afande sibra kwendeza okuzaje omu Heroes Day omuri ryantonde nyenda kwebaza munonga mpangare cyarte na mugenzi wa wogu no kwebaza management ya TV West no kwebaza aba baturikize kandi no kubahamiza abanyayuganda ngutararwanire busha reka bakuyomba bayombe reka bakutendura batere nduru reka bakuhende nyigi bahende nyigi konka wesiri ni cyaje kamagumene yabari mnonga nitwendeza afande amagara maringwa ubwumeza munatwereze bihaburonkebi na nokutore koko byagenzera ubundi hakajiro wahonokaho ntubendeza izo barungi ryamamanzi kandi abakwenda kwegita aha celebration zezi ziryo muri ryantonde abantu wabasa okwirukanjira obaseni wo kumanya cyangwa kiri kumanyisa izobera nabantu cyo butunji charity
umutaya isa twatwine kano James Mwesije kandi kwe twahindira tutitwe ntubendeza izo barungi mukama